Muici to uria woyaga kindu kiene, ona uria wituaga mundu ungi na itanya ria kuiya kana kuona kindu atangiona angihena ritwa riake we mwene onake ni muici. Anake eri na muiritu umwe makoretwo magitua andiki a mohoro a kambuni ya Royal Media Services na gwitia ateti mbeca na mawega mangi makimera ni mekumatora ceceni-ini cia TV cia Inoro na Citizen. You're not eating because you have a name. You're eating because you used to work somewhere. Okay? So you're eating by name, but use it. Unaitumia vizuri? Mbona sikupigia MCA wakwenyu ushara? Umuthi nirio thiku ciao 40 ikinyire. Mahurire thimu uria wari chairman wa Nakada John Mututho. Uria umenyire haha hatiri na utheri na metanira. Umwe wao uria woikenita wa Njau ekuhenetie Mututho ati umite Nairobi na guthie Nakuru kwaraniria nake. Wanja wariga ni mune wa media na atumitwo kuma Nairobi. Nairobi ino atumitwo ndari gwatirire. Atumitwo Nairobi agore Nakuru na kwina kamera ciekura Nakuru. Na kurigecia Naivasha. No ndatwiria na ndarikia kumenya twacemania nao ndona mareka mari andu atatu ndona andu aya ni konishi. Riria wa Njau erirwa heani horo gitau iguru ria wira uria arutaga ningi atiga gutuika mwandiki wa mohoro na atuika raia. Unless Citizen TV, but I was talking about I'm a citizen of this Kenya. So okay? Citizen. You need to understand the difference between Citizen TV and a citizen of this country. So ulimwambia wewe ni citizen wa Kenya sio citizen. He has got the record. Maybe that's why he's not spreading. Mwandiki witu wa mohoro wa kaunti ya Nakuru Evans Asiba ni amuririe onanie kibande giake kia wira no gutiri kindu uma nakio gia kuonania. Arumia eri na muiritu umwe ni maikirio ngono ni maabitha a borithi na ngari iria mauma nayo ya kururio. Uhoro wa kumakania ni ati mauma na macini iria ciothe andiki a mohoro makoragwo nacio ta kamera na microphone. Kuna corona, hapana shika. Niambia tu, why is my items? Just that I'm asking. What about the items? Hata kunishika, kuna corona. Haya, hata kunishika basi. Item ni evidence. Leave me. Ingia. Then hata kunishika nini? Item ni evidence. How many times do you have to tell me to come inside? I have got my items there. Ni evidence. Eh? Ni evidence. Evidence. Oh, ni mtu nimeua, delikisi umepata. Stupidity. You need to know people. Na unieke saa moja, mheshimiwa. Twende, nani anataka kuendesha gari? Kiama kiria kirugamiriire andiki a mohoro guku bururi-ini nikio Media Council of Kenya nikihete andiki othe a mohoro kibande gia kuonania mundu ni mwandiki wa mohoro na ceceni iria mundu arutagira wira iri ta njira ya guthemana na imaramari ta ici. Riri ti rita ria mbere turia ni metutu gukungia wara na kugetha kuria matahandite kuona riria ndumiriri ihunjire ati ni maikitio ngono kuria andu meyumiririe na kuga ati ona o mana kungio wara makihenio ni mekuheo mweke wa kuonanio TV-ini. Na ni andikite ruta wira kwa Inoro na Citizen. Koguo rira ndamuonire na ngiona uyu ni mundu njui ri ngimutumira nyimbo ciakwa akinjira ni ndiraina wega na nyimbo icio no andwarire cikahurwo kwa media Inoro TV na akinjira nigetha process iyo atwarithie wega ri ndimunengere 3,000 athi ni anjiri ni acokire akinjira nigetha ihurwo ri ndamunengere 3,000 ri ndamunengere na ngimunengera CD ya nyimbo icio riu ndamunengere athi ri ni acokire akinjira nigetha ihurwo ri ndute 5,000 nigetha ihurwo ni kurihirwo irehagirwo na ngiruta ngimutumira na thimu ni twacokire tugiikara akinjira nigetha ihurwo ri no nginya siabe thie je kwa interview tedeta muini je kwa interview nigetha icoke ikiambiririe kuhurwo na kimuria hati na thina no njuke akinjira ni kurihwo kurihagwo 7,000. Ndagucokeria ngatho muno kambuni ya Royal Media Inoro tondu muka na ihenya muno ni muka na borithi. Koguo andu acio mwethwo pio na indo icio matigacokerio tondu indo icio ciina arama ya nyure reke cingirito yanyu kou murutage wera na cia media gaitwara murathima. Riu arume aya na muiritu meguikara rumande nginya riria uthuthuria mukinyaniru ugatabanio. Na vitu wameenda kudisplay hizo kwenye alienda. Nika sasa.